ҳикоя дар бораи Сулаймон пайғамбар. салом, нотон пайғамбар, шумо дурустмӣ насмӣ? Кадом шумоя қасри мо овард? Ҳамаш тинҷмӣ? Не, ҷанобам Сулаймон, замона нотинҷ. Ва куҷонда? Мананда вай ба яктиги пизарурам ҳай. Тез ҷиғзан, коро чатоқ, ако тахта мегифтагӣ. Ния? Ах куҷофандид шумо? Ва куҷонда, ман бигӯю худат рафта дуо кун ки ҳамаш тинҷ гузараду ту зинда монӣ. Майлаш, лекин хавотир кадид. Вам буғанда будан. Баъд набошад хонаи дуовоб рафтан. ҳамунҷо дуо мекунам. маликаи ман, шумо акорҳои дунёи писари кундошатон бохабармӣ? Шиштаю хеста худиша подшоҳ эълон кадост, леки шоҳ Довуда хабарашон не. Я, ин чизе гуфтани гап? ҳоле дадош зиндаю аллакай худиша подшоҳ кадостми? Оҳ, ман чо мекунам? Ин аҳвол ки баъди сари шоҳ ману Сулаймона вай чо мекадаги бошад? Нотон пайғамбар, шумо ина аз куҷо фаҳмидед? охи бе дуои пайғамбару бе фотиҳаи падараш Довуд вай чӣ хел шоҳ мешудааст ки? Вай пухта, сардори артишу коҳини зиёфат бе ҷеғ задааст. Амуҳо вая шоҳигива таъин мекадагисте. ҳозир вай қурбониҳои мӯл када, ҳамми вазирою мансабдорону додараша ҷеғ зада ҷамъ кадаги. Моя, ману ҷанговар баноя, коҳин Садоқ бо Сулаймона хабар накард. ана мана нагуфта вая подшоҳ эълон када тахт бимешинонанд. Локин Довуд манба ваъда кадаг буданд ки баъди сарашон писари ман Сулаймон подшоҳ мешавад. ана барои ҳамин ҳаёти шумо ҳозир хатаранда. ваъдаю, лекин агар шоҳ Довуд ҳозир Сулаймона тахт бинешинонад, дунё шоҳ мешад. адо вай шумоҳоя сони бемалол нест када метонад. худатон медонед шоҳамо пиру дардманд. чӣ қадар умрашон мондагӣ? худо медонаду халос. ҳум ба тезтар ҳаракат када намо дар кор. Хай, ҳозир мо чо када метонем ки? мана гӯш кунед. ҳозира худаш рост пеши шоҳ баравиду гапои ман шумо мегуфтагима расонед. манам сони баъди шумо пеши шоҳба рафта ҳамин гапа тасдиқ мекунам. шоҳи муҳтарам, мебахшед, шумоя ташвиш додам. Батшеба? ин туйми? ба чӣ кор омадӣ? шоҳам, шумо манба номи худовандатон ки қасам хӯрда гуфта будед ки баъди саратон писарому Сулаймон тахт ба мешинад. лекин имрӯз шунидам ки аз дунё писаратон аллакай худашо шоҳ каданию шумо бехабар? ҳамаи гӯш аз шумо ва ки шоҳ чӣ мегӯяд гуфта кия подшоҳ таъин мекунед. аммо агар шумо Сулаймона таъин накунед, ҳамту ки аз олам гузаред, ману Сулаймона хиёнатгар эълон када мекушад. шоҳам, наздатон ба нотон пайғамбар омаданд. майлаш батшеба, майлаш. ту ҳозир рафтан гир. ман масъалаи сони ҳал мекунам. ҳӯй, гӯй ки нотон дарояд. салом тақсирам. салометитон имрӯз чӣ хел? ошно, напурс. ма вай Довуди ба қуввати пештара не. пирӣ ҳамми қувватама гифт. хай гап зан, ягон хабар ҳайми? як масъалаи муҳим ҳай. ҳам ба шумоя ташвиш додам де. шумо баъд аз саратон писаратон аз дунёя подшоҳ мекадагӣ шудедми? вай имрӯз ҳамми писаратона ҷеғ зада, сарлашкару коҳина ҷеғ зада, гӯсфандою гӯсолаҳои фарбеҳа қурбонӣ када, зиёфат кадосу ҳама зинда бод шоҳ аз дунё гуфтост. нафаҳмидам ки фармони шумо кими ё худсарона ин қарор ба омадми? ин чизи гап худаш? ҳозир батшебаям ҳамин гапа гуфт. рост будастия? кани бетшабая пешанба ҷиғ зинтон чӣ? батшеба, ҳамун қасами тува додагима ҳамин рӯза худаш иҷро мекунам. Сулаймон баъди ман подшоҳ мешад. раҳмат шоҳам, зинда бошед. кани пешанба Содиқ коҳину
نوتون پیغمبر کی بنایوی جنگاور جغزنی توم حوزی رفته همی منصبدارانی منه گریتونو سلیمان پسرما بولی خربه شنونده تا چشمه جایهون بریتون همونجا رفته رسیتون ابولی سرش روغن ریخته سلیمان شاه اعلان کنیتون سونی قصر به گشته بیتونو سلیمان سری تخت به شنونیتون من و یه شاهی اسرائیل و یهودا تعیین میکنم همین سر کرده این دولت به سلیمان حکمرانی خوب میکنه شده است شاهم. Odil جان خداوند شما کتی بودگی با این سلیمان کتی هم باشد. سلیمان کجانده باشد؟ خانه دعا و میرم گفتگی بود کنی جورتان به وقت نشده همه کار تمام کنیم زنده باش شاه سلیمان. شاهی ما سلیمان خدا و شکر به شاه ما. عمرش خدا دراز کند. سلیمان تیج باشد مایم تیجه شاه سلیمان. کنی هم اینجا برود من سلیمان به خودش بگپم های انا پسرم تو اکنون شاه شدی من تو و یک تا وصیت میکنم گوش میکنن دادو؟ چه وصیت؟ نغز گوش کن پسرم همه وقت خداوند گپش اجرا کن سونی دو آدم های که من به خیانت کده من پس دادگی بود تو همی خیلی کن که یگون تش تینج نموند تو پسری اهم با عقل من عقل و خیرده ده کار بفرمده یگون تا دشمنی منه زنده نمون با آدمای گفتگی من راضی کنانان که من با خوبی بود همین وعده میتیمی؟ ها داده جون وعده میتیم بله پسرم اکنون این هم وصیتی مهمترم های نزدیکتر بیو من تو هم مشه فهمونده تیم دادو خاطرتون جمع کنی گفتگیتون همشه اجرا میکنم баъди чанд вақт шоҳ Довуд аз ин олам гузашт. سلیمان شاهم و ملکم دلتان گنده نشود بندگی بوده است شاه داوود آدمی به نهایت نغز بودن نوتون پیغمبر برای همین خدمت دادون با کدگیتون رحمت شما و یک تگپم بود بیتکان تر روح روان صحبت کنیم البته شاهم شما دادون که نزدیک بودید دادون من ناز میشنافتید همون به من به مسئولیت شما در کار دادون پیش از مردنشان من به وصیت کده گفتن که خونه خدای سوزن من همین نیت داشتم که خونه خدای سوزم لیکن خدا من نموند وای گفت که من میل جنگ ها کدگی دستم خونالود لیکن پسرم میشد و نامش سلیمان میشد همین پسرم خونه خدای می سوزد خدا وعده داده بود که وقتی حکمرانی تو خدا تینجی آرامی می بخشد همون به پسرم این کاری مهمه پشت به نپرتفته تیز ابای ساختمانی خانه خدا شد نمیدونم خونه خدای ساختنش عدسه سر کنم اگر نه ساخته نتونم چی؟ پسرم داداد به نهایت آدمی بزرگ بودن رحمتی خدای سخت نغز می دیدن یک روز داداد من جیغ زده گفتن که انا من خودم قصرنده زندگی میکنم و جای عبادت باشد یک خیمه برای خدا خیمه و برای من قصر می تو چیزی فکر میکنی معلوم بود که داداد برای خدا خانه ساختن نیت کردگی بود همون به من گفتم که نیتی دلتان اجرا کنید لیکن همون شب خودش خدا من به یک پیغام داد که رفته داداد برسانم چل پیغام؟ همون گپی داداد تو گفتگی گپ خانه خدای سلیمان پسرت می سازد گفتگی بود اما با یک چیز خداوند درباره تو گفتگی بود نوتون درباره سلیمان این گپو رسون من падари вай мешаваму вай писари ман хонда мешад агар вай гуноҳ кунад чӣ хел ки одам писараша тарбия метиҳад манам вай адаб ёд метиҳам ҳам то абад вай ба меҳру вафодор мешам ман вае хони худам бию подшоҳии худам бе то абад роҳбар карда мемонам тахти вай то абад пойдор мемонад همون به خداوند به توکل کده خانه خدای ساختنش سر کن اگر یگان جانده خطاگی کده مونی خدا خودش اصلاح کده راحت نشان میتید با نترس وای توی پسرش با این قبول میکنه رحمت برای دستگیریتون نباشد ساختمون سر میکنیم
خدا خواهد خدا با شکر دادم allakay همه چیزی لوازمات ساختمانی طلای نقره و چوب و چسته تهیار کرده ماندیان. دادای تو آدم عجایب بودن. سناق امروز چهل روزی زور بوده. همین قدر که خداوند با قربانی میکردیم همین قدر دلم برای خدا گرم شد. худашам арои ҳисоби коҳинон имрӯз 1000 та мол қурбонӣ када сӯзондитон қанд занитон. ها خدا میارزد هزارها شویم میارزد. خوبی نقص сулаймон ту чӣ мехоҳӣ ки ту кунам? خداوند تو من به همین قدر مهربانی و محبت نشان داده منو پادشاه کردی لیکن من حالی یوش خلق من به دادگیت کلان. خداوند من به همین عقل رسوته که خلقت علیه انصاف رهبری کرده تونم. мана хурсанд кардӣ барое ки худат ба умри дарозу молу мулк ё марғи душман талаб накардӣ фақат ақли расо хостӣ ҳамун ба туи ҳамаи одамони пеш аз ту ва баъд аз ту мешудагӣ ба ақлтар мекунам локин бойгарии обрӯи напустагитам туи метиҳам фармонҳои мана иҷро карда зиндагӣ кунӣ умри дароза ҳам мебинӣ. امشب اسیا خداوند خودش خوبم و در اومد برای همین برکت‌های میدادگیت. رحمت خداوند. چند سال گذشت. ای مردم 7 سال میشد که ما خانه خداوند ما یک دلانه میساختیم. انا امروز روزی خرسندی رسید. امروز این خانه خدای برای خدا میبخشیم. کوهینام قربانی ها میکنن. خداوند پرستش میکنیم. رقص و بازی ها میکنیم. خوش و خرسندی میکنیم. ایب میکنیم. خداوند التماس خلقت برکته تو یگان تا خانه دست آدما که ساختگی که زندگی نمی کنی هیچ چیز توی خینجانده نمی تاند لیکن همین خانه تا برکته خلقت همین جانده آمده توی جوی دو دعا کند دعاشو شنو اگر وای ها گناه کده تو وای های هر دولت های دیگر به پراکنده کنی و همون جای دیگرانده طرفی همین خانه خدا به نگاه کده دعا کند خداوند دعاشون به جواب ده. сулаймон дуои ту дар гоҳам ба қабул шуд ман ҳама вақт ин хона ба нигоҳ карда меистам лекин ҳаматон гуфтаҳои ман кати зиндагӣ карданатон дар кор агар гуфтаҳои ман биромада гуноҳ кати зиндагӣ кунитон ҳам ин хона вайрон мешаду ҳам халқе аз ин заминашон пеш мекунанд дигар халқҳо ҳолашон ба механдад. امشب خداوند با خودش خوابم به در اومد. خداوند موی گناه نگاه دار. بسیار سالها گذشت. تویم شوندیمی؟ دینه پیشی شوهبه کم تای دیگر زن با قدم که دولت های دور آودیان. эҳе шоҳамо ҳамин қадар бо ақлу лекин нафсашона дошта натонистосиянд ин қадар занҳо ҳар кунҷу канори дунё ҳар хел бутпарастӣ кати дили шоҳамои худо дур кадосте нагӯ ахираш ба хай шаваду локин ин қариб 1000 та зан гифтан аҳад гузашт шоҳамова чока ой одамондоз бо нашунавад